Kardom tan marli atum kadok we pantanili video long kelang tum han ansitame choro parlo pinile thot sitame ilitum hedi habits mate abe alam le chethan ponlo nang habits mate abe la bang ke hedi compound bomb thola bang ke multiply bomb la si habits pusitame pu negative compounding do kalite positive compounding do negative compounding bang ke la ke akihing nu na thu si hedi bad bomb po la pen positive na thu compounding bang ke la ke akimi na thu si bad bomb po compounding blote ilitum pusitame schooling husitame Charlie long lo lapen ko mathematics mathematics ke thek atumbang ke answer se si chini po lapen ili ka buji dam anabang ke lake ilile ko pine ka choram lo pusitame la interest hedi pinang titimati 10% pusitame la so interest pen pusitame ilitum Ningkan sipen paru si along si 10% pusita ladak bangke mo 110 pusita pinang po lapen puto 2 years pusita me hala 110 sita capital son cheman dat si ako 10% sita me ilitum long po kalite ilitum pitunang po la son si bad bomb po titilo la si munit to my life pusita me abe mate habit sa bostu hedi nangli neli jong si productivity akam claim bomb lo plote la bangke arni sivet ke ilitum plangur velo creativity akam pusita arni sidet ke thek mane thek lap le hedi Sita ilitum jong si mesana kam claim lo plote la ke la son si multiply bomb po relationship ahin pusita me muni tum penchipa me sen hemi si punoi la pu ahin sita me di positive compounding bomb po la bangke la pen knowledge abosu pusita me compound bomb po la bangke knowledge pusita me ilitum arni sivet pine ka chelanke ilitum genius ko pine master ke cheman melody la si an sita me asitin arni wang sita me iliche update bomb ipak pak ni 1 page 2 page la pu ka prek por he bomb lo la pen ka prek resource pen sita hedi a sources pen sita video pen punon jirpo pen pusna akimi alam se chethan lo plote la so knowledge pusita me compound bomb po thodan marli tum la pen la pu negative compound na thu hedi stress punoi ili ka matha kisung punoi ajat punna hedi ininge chipa siksak pini traffic jam long sa ininge chipa siksak la pen ko pini mani pen ka che bohong tang ho kalite family burden tang ho la hai asap sap pen pusita me hedi jong si bat olo plote la bang arni si bangke serious health issue pusita me dokok titi la son si thek pon long titi la pen ining ki thi punoi la pen aja da hormo pusita me lo kahingno to la negative thinking hedi la high negative thoughts pusita me compound bomb polake kai ke mata kahingno loksi ka matha lo plote hedi la bangke mo ningkan si ningkan hini ke thom phike la ke serious effect do vek po la si un anabang ke ilitum sita me hedi pu positive compounding ji aphan labor inang imethang habits pusita me hedi anu tindak habits ke hedi kahingno ta dolo ke me ta dolo la si un anabang hedi positive habits abang si itum hedi pachi compound bomb nang po mane pachi pa plus bomb nang po la bang si ong bomb nang po lasila andet la don marli tum jong sila sa video ning dok lote like comment la pen share pi ikha do me thak me kurwang tu